take a vow today that this is the first day in the rest of our life to keep not only ourselves clean, but our surroundings clean, and to live a clean life so that we can leave a good legacy for our coming generation. Chief Minister Okram Ibobina Fongdokibada Mahatma Gandhi asi ahimsa gi wakalonbu khwaidagi athoibani khanjaba masibu mai pakna siznakiba misak amani lu hen bahaibasi Mahatma Gandhi na pangtokpa spiritual exercise singi marakta amani hakjang phana lainanabagidamak aikhoina taruba environment amatangai fade Mahatma Gandhi na pamjaramba punna nungsi chanana hingba haibadu nawongna na ningsingbaga loinana akoibagi phibam amade pungling hakjang tarutana na thamnana bakonasi haike koina ba ningsingbada amadi rai bada mahna pamjaramba punna nungsi chanana hinginaba haibu na hongna ningsingbata loinana baidi akoiba spiritual force sida Random Kapa, Koi lagi juga mesti punya jam kalau menapa si. Manipur Pradesh Congress Committee na susinduna Beti Rota Laiba Congress Bhavanda Mahatma Gandhi ke mapukkumon numit asibu International Non-Violence Day haina thoram pangthoke. Thoramadu Chief Minister Okram Ibobe MPCC President TN Hauke MP Dr. T. Maina, Minister Singh, MLA Amade, IMC की कॉर्पोरेटर अमदे कांग्रेस की कर्मी कयाना सर्व्या के महात्मा गांधी की मितमदा लैशु कतुना इकाई खुन्नबुत के मियामना खोंजंग चंगसिनबा मतमदा बन्ना तबा अतोप लंबी थिमिनसी हाइबा वाफमदा थाउ ग्राउंड मिफम पांगथोखिबा लोइनाना खोंगचत अमसु चतख्रे Progressive Manipur na sinjuna pangthokiba mifam aduda human rights activist Bablu Leitongbam Desam ki President M Angamba amade Khwairamban Kaithel Saktam Kanba Apunba Luki Secretary Santina Chingba Myoy Singna Sorgyake Wangang kiba singna ban blockade na khwaidagi chawna chaithing piribasi nongmagi suraga tanjaba myoy singdani ina khunba myoy singda chaithing piba nate lairaba sing khangba ngambagi pankhai lanbagi phibam lakpasida tangai phadana atopa lambi thiminana ba pandamda miyamgi mifam amasung khongchat pangthokpani phongdoknakhi Khwairamban Kaithel Saktam Kanba Apunba Luki Secretary Santina banna Kaithel phambi singda kayamok chawna awaba pibagi haibagi matangda wafam kaya phongdokhi Passenger na chelak trabo matam da lepi base lair ba parja ai khoi khaktani atopa ina phumba kana gi su balaipi lair ba khakta wahan bani hai base ai yam sengna haije ni masimadi aduga hauji ai khoi ban tawhigano na hai bada ban tawri ban mi sing sikana ban tawhino na hai base koi haininge ba kana da hai ga da bano hai base sine ba koi no ji aduna koi longro we na koi ima kai thengi di lepe kana gumba leibak ki woi ba isu nataba kana gumba kharana tawro banjari any koi heta pambai ma tawro koi heta chalaga por heta yon je nai ba akoi phire phok thangre koi Rajshri Bhagat Chandra Manipur ge kala gi pukaida tungi mirol gi damakta awang ba thaki kala kaya dan tobiramba sagon yamban thongni haina Deputy Chief Minister Gaikhangam na phongdokre Rajshri Bhagat Chandra Cultural Foundation Manipur na sinduna Uttar Pradesh ke Mathura district ki manung chanalaiba Radha Kundada ngasidaki hauna Thasi ki mari phauba numit humni chathagadaba Rajshri Bhagat Chandra gi chanigata nipan suwa laikidaba ki ningsing thoram haudokpagi thoramda Deputy Chief Minister Gaikhangam na wafamasi phongdokibani Thoramadu Commerce and Industries Minister Govindas Konthaujam JN Manipur Dance Academy ki Director L Upendra Sharma Rajshri Bhagat Chandra Foundation ki President K Gunilai Masu Saruyaki Deputy Chief Minister na Makhatana Rajshri Bhagat Chandra Hiram Khudingda Mijeng Samne Yengduna Miyam amadi Laibaki Achoba Thodang Lorami Ningthau ama oibagi mathakta Manipur gi kala amadi sanskriti da anoba makhal gi kala puthoklamba cultural revolutionary amani mahakna jagoi rasya na nat sankritana chingba kala makhal kaya puthokpiramdrabadi Manipur gi culture ase classical yautana folk khaktamak oina leiramba yai culture yautana phurup amabu malemda sak takpa yaroi maramasna isagi nat amadi culture masak thokna tungi mirol ga punna khangminanaba ngak senduna thamba habisi tangaimak phade haiki Shobu bakti katuna mal khurumjaba pungjaba shugumba asengba namit asi masige irunena ekoi laifum kaya chatuna tarpon katuna ekoi
ईश्वर की सेवा फंजबसे मसिमंगसु ताए मदुदी हजिक पिकलब स्टेट असिना the state is taking lead cultural revolution amadi dharma gi se namaram boidana koi amato oire hai Commerce and Industries Minister Govindas Konthokjamna Rajshri Bhagat Chandra na piramba khudol adu ngasigi mirol na phangli Mangna tambiramba khudol aduna malem gi leibak kaya gi mamangda Manipuri singna chawthok sapam oibaga loinana saktak libani haike Rajshri Bhagat Chandra gi photo da miyamna lei katpa tarpan katpa amade nat ki oiba thorom kaya pangthokpana mapung oiba thorom oike numidhumni chathagadaba thorom asida Manipur ki lakpa cultural troupe kayana Wari Liba, Khongjom Parba, na Sankritan, Gate Govinda, Nupapala, Basantaras, Amadi, Maharas, na Chingba Utkani. Ngasi ayok pung may makhairom taba matamda Dimapur daki Imphal tamna gehu puduna lakpa tatatrak ane sakhangdaba singna Senapati ki karong maya da may tharam le. ISTV News na phangba paugi matungina miyoi tararom laklaga may tharam bani haire karigidamakta may tharam libanu haibadudi chapchaba khangbangamdre. Lining ki chanabi amasung harau tayamba ka loinana mera chawrel hauba ki thoram Manipur ki mafam kaya da pangthoknakre Imphal ki haying khongbal fawba khongchat ama chatlaba matungda ira thoni pangthoki Ima panthoibi sana kaithel lumna su mera chawrel hauba ki thoram kaithel lairembi ima ki khubam da pangthokwa hokre senglaba kanglagi nungjeng pukri dagi amaibi sing yauna imaibel singna lai ikauraba matung Ima Lairembi amadi ipaibungi khubamda lengsinke thormasi numit nipan ni chupna pangthokan hari International Day of Non-Violence ki thoram ngasi tararak suba oina Palace Compound laiba Government Dance College ta pangthokre Senior Citizens for Society yauna tongan belup taraga mathoina punsinduna pangthokkiba thormaduda Professor Khetri Bimola L Sadananda Ex-Minister R.V. Mingting, Dr. M. Naramadi Padmasri, R.K. Jaljitsu Saryake. Organization Committee ki Makedage, Gandhian Philosophy Tunginjaba, R.K. Jaljitta Kudolpot Pitne Kaikunake. Thorum Kamari Lenana, R.K. Jaljitna, Karimaram Gidama, Gandhi ki Fidam, Irakibano, Haibagi Matang, the Wafam Kaya Pundoke. Sapam Kunjakishore ge election campaign committee na sinduna BJP ki oiba nomagi political conference ama tera kaithel da pangthokre thormaduda changangai jila parishad ki member oiramba N Parishana Tagyal jila parishad ki NG Bimola Tagyal gram panchayat ki pradhan Somolata amasung paswai kendra ki luchingba kaya su sarugyake kendra se ki tongan ba polling station ki mioi lising kaya tin ki thormaduda Manipur da awonba mapurakna bhonabada Congress Party muthatuna para tambiba matam oire Congress pu muthanaba BJP gi oina Congress pu thengnaba ngamgadaba mirap sing khanba matam oire Congress Party macha masu sagai natai gi khaktamak leiba miyam gi khandaba party ni haina maral sikhe MLA oiramba sapam Kunjakishore na Congress Party lakadaru mikhala sida miyam na soitana inthoklagane Congress muthanaba bhonabada pasoi kendradagi haurasi haiki Adum labang upagi sasol aduki tasina apapatan nainaba akoi nadumda sangsel laga tasina akoi ki mamanjam laba mangal mamanjam laba matam mangbagi thabadamadu tawpi dabida unit da lebiriba protesting do marida koina isamaki ne khalaga sida lengbi rekpa smaina yumdan bigresu ngasi dagi hayeng dagi loibo vote togi matamduda ama thawkaine sangsin base masi history sini ai pamjaribs Ekoi khana bachcho me madudi Congress ki sasol ase a sinking ship ko mane masi look to raba hi ko mane look pa horaba kanasu look ka raba hi da natra ning khai ka raba yum nakta changning de toning de Singzamai Kendra polling station 13/5 amasung 13/6 ki oiba BJP ki political conference ama Singzamai Chingamathakta leiba BJP ki executive member NG Robert ke yumda pangthokre thormadu da BJP election management committee ki convener Thongnawjam Chauba BJP Bisnupur district ki president RK Bimola state secretary O Males vice president Asni Kumar ward number 16 IMC ki corporator TS Elijah TS Bankim amadi Lokeshwar Susaryake NG Robert na Singzamai Kendra si matam sangna Congress na palakpadagi lam kaya da sothare Awon ba anauba kendra ama ohenna na bahona bada miyam na mateng pangbiu haike
थौनाउजम चावबना लाकदौरिबा मिखल असिदा कांग्रेस सोइदना तुरगनी बीजेपी ना मरु ओइना हंदकी मिखल सेंजा थुमजागी मायोक्ता थेंगनगनी अचान मिरान नाइब हाइबसी कांग्रेस की हैनबिनी हाइके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कायबे याबा मचाक यावी यावदे हाइबा चीफ मिनिस्टर सोइदना खंगफम थोकपने बीजेपी दा मराल थंगजिनबे यानिंगदे बीजेपी की ओइनदी नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह हंदक इम्फाल दा लाकलंबदुदा मणिपुर कायहलोय हाइना फोंदोकलंबा वाफमदुना बीजेपी की फिरेप मयक सेंग उतले हाइके corruption, semi-corruption, favoritism, nepotism, ay isauna, promotion matang epiwa, mili masabuna, nampuk no thamba, yamna favoritism, nepotism doba, Congress ki sarkar hai. Manamadurani, Bharat tadi matang, maithi baki dunang asidi, Assam yosalale, Manipur se soidana maithi gani, corruption mayok tabang adumba Congress party. कुंभी केंद्र बीजेपी मपांगल कलहंदुना खुमांग यांगना चौखटनब होटनकनी हाइना हानगी मिनिस्टर ओरंबा बीजेपी की वांगांगलोय एन मंगिना स्वास्थ्य भारत मिशन की मनुंग चना वांगु साबिल रोक अमदे नौदा थोंगी मफम कयाद लमतु सेंगदोपकी थोरम धाइख्रे बीजेपी इलेक्शन कैंपेन कमिटी कुंभी बीजेपी मंडलना पुण्य सिंधुना पांगथोकिबा लमतु सेंगदोपा अदुदा बिष्णुपुर बीजेपी की कैंपेन सेक्रेटरी एस संजोयना हाइकिबदा नरेंद्र मोदी हौदोकिबा कैंपेन असी प्रजा मियामगी काननबा कैंपेननी मसी अखोय पुन्ना भाप तामिनब चंगी हाइखे एन मंगिना बीजेपी मपांगल कनखत हननबा खुंगंग अमदि शहर खाइदना होनमिनसी हाइखे कुंभी केंद्र असिदा बीजेपी की मपांगन कल्लगा हाइरिबा केंद्र असे मॉडल कंस्टिट्युएंसी ओहेनबा थंगबा इसिंग फंगनबा अदुगा लोइनना लंबी फजना सेमकटनबा लोइना हौगिबा चाही कयादगी चथरेइबा सिगुमलबा सिस्टम पुनमकसे सिस्टम चेंज तौबा लबुक इसिंग पीबा इसिंग चांगनाइना लेननबगी दमकता जंगल कोकोक्तबा अदुगा लोइना संगनबा ग्रीन ओहेनबा लंबीगी नाकंद लेरिबा अमोट अकाई सेंगतोकबा असुमना मसा फबा अदुगा लोइना मतिक चाबा असिगुमलबा नेशन अम ओइननबगी दमकता खुंगंदा तंगबा इसिंग फंगनबा नरेंद्र मोदी की लुसिंग मखादा ngasiगे सिगुमलबा स्वास्थ्य भारत की मिशन से पांगथोकबनी इरोय सेमता लेबा मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन लिंखतखिबगी निफु सुबा थरुंग लोइनना वाइल्ड लाइफ चेल थोरम इरोय सेमता लेबा जूलॉजिकल गार्डन द पांगथोखरे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मणिपुर न सिंधुना पांगथोखिबा थोरम अदुदा पीपीसीएफ वाइल्ड लाइफ केरल हाउबी अंगामी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ के एच श्याम चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के जगदीश्वर सु सरुयाखे के एच श्यामना जूलॉजिकल गार्डन असी मतमगा चुनबा मखलगे गार्डन अमा ओइननबा कन्न होनरी उजेक सिंगी ओइबा अनौबा लेफम अमसु सेम साबा लोइरे लमलकी साउ चेक सिंग याउद्रबदी अखोय मियोइबा खुनाइसु हिंबा ngamloi मरमदुना मखोइबु मिनुंगसी अमगा लोइनना लोइना बिगदबनी हाइखि लमलकी सांगा साउसी सिंगु कनबिउ मखोइ पुनसिबु नुंसिबिउ मखोइ याउद्रबदी अखोइसु हिंबा ngamo हाइबसी मयामना अमुक्तंगा हन्ना तिंजुथगा खंथबिउ मखोइबसु हेमसी अदुगा अखोइसु हिंसी हाइबसी थमजनी हंदक मणिपुर सरकार ना तोंगान डिपार्टमेंट सिंगी थबक कौरिबसिदा चप मानब निमित अमदि मतमदा अइब चांगयंग परीक्षा पांगथोकपा यावबना कैंडिडेट सिंगना सरुक यानब होनबदा चावना खुदोंग चादबा मायोकनरे कौरिबा थबक खुदिमक अप्लाई तौनबगिदमकता सेल चंगना फॉर्म थाजिलुरबा मतुंगदा चप मानब निमित्ता अइब चांगयंग परीक्षा पांगथोकपसिना अरेंबदा मियोय कयागी सेल अमदि मतम मंगले हाइरे लाइक लाइसु हैरबा थबक थीरिबा नहासिंगना डिपार्टमेंट सिंगी कौरिबा अहांगबा पोस्ट सिंगीदमक अप्लाई तौबा यानबा तोंगान नुमितसिंगदा अइबा चांगयंग परीक्षा पांगथोकपिननबा मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग चिंगसलक्री स्वच्छता से देव्याता हाइबा साई बाबाना पामजरंबा लुबा नानबगी पालन थोरम ngasi मोइरांगदा लेबा INM Martyrs Memorial Complex ता इंटरनेशनल वेटरन एथलेट गोल्ड मेडलिस्ट के निपामचाना होदोखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट श्री साई बाबा ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना पांगथोकपा होदोकपगी थोरमदुदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेबा समिति की लाइनिंग लोई कयाना सरग्याखे थोरमसी लागरिबा अक्टोबर की तांग 20 फाउबा चथगनी थोरंग मरी लेना श्री साई बाबा मदी महात्मा गांधी की फोटो द लैचु कटखे सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम जुगिंद्रोना लुबनान भाइबसी इसा इसादगी हौगदबनी फोंदोखे
आंध्र केंद्र कांग्रेस की मिरेप ओइगदौरिबा एमएलए श्याम कुमार की इलेक्शन कैंपेन की सरुक मोइनंगसे गाड़ी की रैली अमा चतख्रे यूथ फ्रंट आंध्रो न सिंधुना आंध्रो की शेड्यूल कास्ट खक्तगी ओइबा यामलबा मियोइसिंगना मागी गाड़ी पुथोकनादुना आंध्रो पनम निंगथौ लाइबुंगदगी रैली अदु हौरबा मतुंगदा केंद्र सकी मफमसिंगदा कोइना चतखे यूथ फ्रंट आंध्रो की जनरल सेक्रेटरी सुरेश सिंह ने हाइकिबदा एमएलए श्याम कुमार ना केंद्र से पाइखलिबा थबकसिंगबु अपेनबा फोंदोकपगा लोइनाना मथंगदसु माइ पाकनानबा मोटरसाइकिल की रैली असि चटपनि हाइके अखोगी यूथ फ्रंट आंध्रो हाइदि असम योइना वाइफाना अखोगी मिरेप ओइना पुथोकलिबा अखोगी थोमासुम सांकुमा असे याम साउना माइ पाकनाबा अमगी पांदमदा अखोई यूथ अखोगी वाइफाना मसिगे इसोर थोंनिजबनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलु नाना थमनबगी पांदमदा डिस्ट्रिक्ट असिगे एसपी जोगेश चंद्र की लमजिंग मखादा मफम कयादा लमतु सेंगदोक्रे ngasi lamtu sengdokpatuda Bishnupur Police Women Wing की ऑफिसर एडिशनल एसपी विक्टोरिया यंगखोमना लुचिंगदुना नुपी पुलिस के आसु सरुयाके एडिशनल एसपी मुबीना लुचिंगदुना मोरे पुलिस पर्सनल सिंगलोइना गांधी जयंती का मरी लेना मोरे दसु लमतु सेंगदोक्प की थबक चथके लमतु सेंगदोक्पतुदा नेपाल सुबा मणिपुर राइफल्स बीजीएफ की पर्सनल सिंगसु सरुयाके पुलिस स्टेशन की अकोइबा मदी मोरे ट्रेड सेंटर की मफम सेंगदोके मोरेद लाक्लिबा मियामना प्रेस सेंटर यावना मोरे मफम सिंगदा मोशन बिदनबा एडिशनल एसपी मोबिना अपील तौकली ngarang bota premier show utkiba bright film manipur na puthokpa manipuri film naire hegi stand by oina khawda haptuna thamba dvd copy ama film asi utlingai da huran kre haire kanagumana film asi gilikun taglakpada lupa lising yang kai pigani film asi mobile phone pen drive computer natraga DVD copy oina pairamba khudingmakta copyright act ki matungina film asi puthokpada changba lupa lakh taraga nithoi logani haina film forum gi cherol amana khangalakei hauji paugi maksana tembre amatang nominasi adung na taram nokchari makhataba pauda
मणिपुर सर्वोदय मंडल न सिंधुनंगसी महात्मा गांधी जी की चामगनी फुतरे सुबह मपो कुमन थोरंग मरी लेना गीता लौसिंगी पुकई कौबा लाइरिक अमा जिलालन गे चिल्ड्रन होम द फोंख्रे पीएस पब्लिकेशन पुथोकपा लाइरिक असी महात्मा गांधी के गीता बोध कौबा लाइरिक तगी टीजी ngangumbana Manipuri da handokpani लाइरिक फोंबगी थोरमदुदा मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के चौबा सिंह आईएमसी की कॉर्पोरेटर देवला देवी अमसुंग महिला कल्याण समिति की सेक्रेटरी जामिनी देवी ने सरुयाखी हैरोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना केंद्र से कांग्रेस मीट कारक्तुना हौजी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की मिनिस्टर ओरिबा मोइरांगथेम ओकेंद्रोना तरा सुबह स्टेट असेंबली मिखल की मैनिफेस्टो द याउखिबा थबक ओइना चाद मरभुद्रा पांथोकले हाइना केंद्र से मियाम पुन्न चतुना येंगमिन्नबा गाड़ी मचा की रैली अमा केंद्र से मनुंग चक्रे चौरांगना गाड़ी लिशिंग अहुमलोमना सरुयाखिबा खोंगचत अदुना केंद्र से तोंगान तोंगान मफमसिंग द पाइखलिबा पावर स्टेशन स्कूल अनालायंग संग लंबी थोंगना चिंगबा येंगसिलुरबा मतुंग नोंपोक सेकमाई सानबुंग द पुंदुना मियामगी मिफम अमसु पांथोकी चाद तरा वालौरिबा थबकसिंग मिखल ममांग द लोइसिनना वाखनकी मिनिस्टर ओकेंद्रना वालौरिबा चाद तरा की थबकसिंग इलेक्शन ममांग द लोइसिनदुना मियामदा सिनगनी हाइना थाजबा थमकी मणिपुर की ख्वाइदगी सांगबा सेरौ थोंगी मथंगदा केंद्र से मनुंग लैबा चंद्रखोंग थोंगनी हाइरिबा थोंग असिसु अथुबा मतंदा लोइसिनबा होनरी मियामना मखाताना अपाम्बा थबक थोरम सिंह तरामाथोय सुबा असेंबली मिखल की मैनिफेस्टो दा हापटना थबक ओइना पांथोकमिनसी हाइकी Sinta ni pansi pun seorang janggan, fokus siara oi jangan bersiara oi malam di, ayam tahu juga sih kau ida awal ni malam di, kau ini berkomitmen tahu juga malam se awal se bersagak pada baru, dan naik kita se betul tu na, hari ni itu pengai minasi. कुंभी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की ओइबा ऑफिस मंगसी कुंभी केंद्र के एमएलए एस बीरना कुंभी दा हांगतोक्रे थोरमदुदा कुंभी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एल शेखर जनरल सेक्रेटरी एस अंगोक्षना सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद रहमान नचिंबा मियोय कयाना सुरग्याखी एमएलए बीरना लाखलिबा मिखल दा हिंसा यावदबा मियाम न मसा की अपाम्बा चपचाना खंगननबा मिखल अमा ओहनसी हाइकी कोई छा यावदना याना फजना इंग न तपना कोई इलेक्शन से पांथोंबा इफाउ का कोई चत्ता जरी बसी कोई जरी अदुगा कोई भारत सिदा कांग्रेस ने पावरपा मयाम सिंह दिमक सिंह से यामना शांति होना लाखी अदुगा हंदकी कोई मणिपुर की तरामाथोय सुबा तगोदरिबा इलेक्शन असेंबली इलेक्शन सिदेसु कोई मी केंद्र के कोई सोइदमकी कांग्रेस ने माई पाकनी मणिपुर की ओइनसु अखोय सोइदमकी मेजॉरिटी लैगनी हाबगी वाफम मसे कोई थमजरी All India Coordinated Research Project Post Harvest Engineering and Technology Directorate of Research Central Agriculture Imphal na Sintuna Kihom Thariba Singe Awareness Program ama Angtha Khulda Pangthokre Thormatuda Principal Investigator AICRP ge Dr. N.G. Joykumar Scientist Dr. T.S. Anand, Scientist Dr. P.K. Sarangisu Saruyaki. Kihom hekna bamasung kainena bamasunsu angthagi kihom thariba singda kusinaki loinana matau karamna jam amade juice na chingba semgadagi haibagi matangdasu training piki. Lilong Haurebi College, CI College Bisnupur, Sanoi College Nambol, amadi YK College Wangsingi Students Union Singi Apunba Bodi Oina, Joint Students Demand Committee ama semkrai. कमिटी से कन्वेनर ओइना लिलोंग हौरिबी कॉलेज की सेक्रेटरी जनरल वहीदुर रहमान खनख्रे मणिपुर प्रेस क्लब पांथोकिबा पाउगी मिफम अमदा कॉलेज सिंह असिगी मतम सांगना तांदुना लाक्रिबा अवात अपा सिंह मरी लेनबा डिपार्टमेंट दा तक्सिननबा अपुनबा कमिटी सि सेमबनी हाइकि अवातना थलबसिसो मणिपुर गवर्नमेंट अथु मतमदा मियंग चंगबिदना अफबा कॉलेज मतिक चाबा कॉलेज ओहेनबियो हाइना रिक अपील तौजरी अदुगा लोयना 1982 दगिना हुजिक फौदा रेगुलर पीवीना लेरिबा कॉलेज खुमकी चौकीदार अमदी स्वीपर नन टीचिंग स्टाफ खुमकपुसु मणिपुर गवर्नमेंट अथु मतमदा रेगुलर बेसिस पीवीनबसु हन्ना हम्बर रिक्वेस्ट तौजरी Ngarang CC Higher Secondary School की मिखल गमरी लेना थोखिबा थौदोक अदो कनाना दायित्व पुगतबनो हाइना ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स मणिपुर की प्रेसिडेंट जोसेफ आर मार न फोंदोख्रे
ngasi Kaisampata leba Desam gi office ta pangthokpa paugi mifam amada makatana ngarang gi thodok adu school gi uniform set taba mioi kharana board ki pol haidok ba horakpada khut thaba horake maduda mahiroi ani sokhe taudosi yam hakjina lawi loinana school gi mikhalda mapan gi khut thingjin bhaibasi yamna laibak thibani haike akoiga amaga nungsinadaba porkedau oitardi student election se kanaba leiri kari kanaba leirige akoi gi marakta nungsinadaba sum semgalakkedau pochai oiradi bachak am oiradi aduna akoi student organization leadersing ko punsallaga amuktang ingna khandaminaba matam yogdriba haina ai appeal se katawninge Desam gi president angambana Mairoi Singh gi mikhalda organization amana nakanda yaukshilakpa Mairoi Singh gi marakta napak tananabagi thoramasi thorpane mikhal ga mari leinana tribal Mairoi Singh bu phubi chaibibasi Desam hakchin lawe mamang da thokiba thodok wathok kaya da suwaroi sin purakna bhona bada yakidaba lei ngarang gi thodok adugi daita school authority na pugadabane ngarang gi thodok ta sokiba Mairoi Hankuba wifi Janims da laikanari hari ai gi lup yai phanab gi namak mi ma gi interest so patara ga sumadu pangthok taba yade na khanba tar ga di madu society da amadi Mairoi khuna gi interest akai ba mam lakani marmaduna election ge mari lenana amadi election nakshala kanda Mairoi jing pha ba kunba tawba lefam ka da gi phara ga akoi makoi gi office puba saiba tawba masigum gi thawong mayam satharak pasing asi akoi lup amatana kana guma Mairoi lup amatana election ge mari lenana tati tawai na tawba adu kanglup amatada laiminari basing mi tami gi Mairoi sing gi kanglup amatada tabada nungai roi daba wahi wata amata akoi sinna bidanaba akoi no sinjari ba lup asum mama de Desam gi site gi appeal sima tawjari Amarom dangarang higher secondary school students union ki election gamadi leinana thokiba thodok amada Desamna Mahiroi ama phajinbagi matangda ngasi gi pauche singa phonglakliba wafamasi yumpham yaudabani haina AMSU gi coordination and networking secretary S Anil na phongdokrai ngasi paumi singa unabamada Desamna phajiloi haiba DM college science ki Mahiroi Moirangthem Bobishan na phongdorpada Desam gi thomi singa mahaku makoi gi office ta phajinduna thambaga loinana wahang pawhong kaya chathaki Magna Yumda Halage Harabasu Makogi Ahal Singh Laktrabati Yaroi Haina Thamki Hari Talakatu the Mapanda Irang Torpadagi Yum Amada Thedokuna Tamlaga Desamgi JS candidate Oina Thadok Riba Ishort Daski Bhot Jelu Hairaga Thadorki Hari Thawang Asigi Matang the MSUgi General Secretary Manjit Charang Temna Pungdorpada Higher Secondary Amadi College Singi election Gamari Laina Batavak Singa Desam Tauribasi Yamna Thak Nemba Makaki politics ni Makoina Lamdamasi the communal Oibe Abathodok Sing to another Pokonare Ike. Mairoi Singh Higher Secondary Mairoi Singh Adu the Tataki Basugumba Yamna Luzo the Batonga Sita Yam Levak Machata Dava Home Makani and Emsun Lawe Sugumba Yamna Mong Middle Tadava the Sami Tomi Singh Adunangasi Lamdam Sida Kari Karam Bathodan Lurgi Habis Miam and Todona Kuna Wahum Yorona the Samgumba Lupama Manipuri Lema Dagi Miam now Sucho Makuna Satariba Nemataki politics as a left over the Maru Fakna Mutalanava Miam Santilla can have said there's some to me. Amaramda Coordination and Networking Secretary S. Anil Makatana Fungokibada, Desam Office the Mahagna, Mi Sibe Abakusukulai, Paituna Changla Hibadu Yumpam Yaudabani, Mairoi Ama Pazinduna Tamle Tabadagi, Yamna Pazaba Wakalon, the Hangbachangubani, Makoina, Desamgi Office Taki Torpada, Tanaraki Batawang Adu, Yamna Lebak Machata, the Batabak in Heki. Desam allegation Torokiba, Desamgi Office the Perana say. Khoigi press media da khoinga sigi press media da anin masamakna khoigi sibya ba khulai pa kana petrol pa kana office makta changi haiba post masi yumpham yaudaba yamna lana chathaba aduga deshawngi hana dagi chatnarakaba thongsing ne hai tare ko maramaduna leiriba myamasi leiriba mafam adu da leiriba myamna sakhi oigani achumba kidamakta hai tare aduna haiba ngarang asi ngarang den Science ki haiba Mairoi si phagi haiba ki complaint lam khak lakpadagi
देशांगी ऑफिस ता इचम चमना गुड फेट ता चंगा कांदा मफम दुदा महिरुई सिंगदो फाबराना हंगबो मतम दुदा देशांगी अंगम मसामक यावना प्रेसिडेंट मसामक यावना थुला कांदा मफम सिदा छात्र महिरुई दु फादे ना मसामक ना हाइगी बने हाइबा फादे हाइबदगी इचम चमना ओ अदुई तारगदी अखोइसु थो कांदा मफम दा अखोइ चपचाना हंगनरुगे हाइबा थोलकपो मिकुब दु मक्तदा मपांदा अखोइ गाड़ी खामामी अखोइ मरी मंगा खक्तनी चंगागा मफम दुदा हंगिबदो मदुगी ओना तैनाबदा मसागी देशांगी अंगम्बा प्रेसिडेंट मसा यावना चमना थोलाइबा अदुगुम्बा मैरुइसिंग अदुदा कईदोगा कांदा वायोलेंस की ओइबा चैतु वातु पाया कांदा नुंगना थाजलकपगी थोंग चथरकपसे मसी देशा अंगम्बा यावना लेबाक मसा तादबा यामना चौखतबने आय हाय लौजगे पुरैरोंबा यूथ क्लब बामुन कंपुना क्विज कंपटीशन पांगथोकपा लोइनाना मरीरक सुबा मना मथुम पीबगी थौरम पांगथोखरै पुरैरोंबा यूथ क्लब की संगनेंदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा इम्फाल ईस्ट जिला परिषद के अध्यक्ष पी बिमोला मेंबर टीएच गोलमे अमदि सोशल वर्कर एंड इंद्रजित सरुयाकी मालेमगी ओइना अहल ओइरबसिंगबु इकाई खुमनबो उत्पगी सरुकम ओइना मणिपुरी फिल्म सोइनाइरब थमोइगी क्रू मेंबर सिंह आर्टिस्ट प्रोड्यूसर अमदि डायरेक्टर सिंह यावना थोंजू केंद्र के एमएलए टीएस विश्वजित का पुन खुशमना दुरंगासे मोंगसांगैदा लैबा ऑल एस होमदा चाकलेन अमा पिजबगा लोइनाना खुदोल पोट पिदना इकाई खुमनबुत्रे होमदा लैरिबा अहल ओइरबसिंगदा कंबल अममम सुयेंथोके थौरमदुदा वांगांगनदुना एमएलए विश्वजितना अखोई मसेल अमगा अमगा mateं पांगनदुना होनमिनरबदी तोला तारबा कना लेजद्रबा खरा फावबदी सौगतपा ngamgani phongtokki District Legal Services Authority Impal West amasung Moirang Ningthoklerak mamang Maira Paibi kaisam thongna punna sinduna nomagi oipa legal awareness forum ama Jamasthan Club ta pangthokre thormatuda club ki advisor Dr. H. Hemchandra Maira Paibi ki president TS Mangembisu Sarugyake advocate B. Supriyamadi L. Asapurnana resource person oiki Hianglam Kendra ki MLA na mahaki worker kharaga loinaraga hanadagi leirakhlaba Buagai Lamkhai Bazar Board ki lam lokshinana honarakliba asina pamdaba thodok thoraklabadi madugi afafatta daita MLA na pugadabani haina board ki member M Sajongna phongdokre Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada Sajongna lising machamapal marbuda taretage lam allotment piduna pata paiduna leirakhlaba lamda lokshinduna Nagar Panchayat onthok na bahonar gribasi bazar board ta khangalak leitabana yapa ngamloi haike Koi ngasi tawjari ba poche aranbu weramaba nata court ki pirba rai koi de leiba patang da se committee lan tawbirambu oiragadi maduda kakhathibada koi objection leite Jiribam Kendrada BJP ki candidate oigani haidun honariba Dibong Mayai lekai degi thongnauzam Ranbir nangasi Barak Circle ki Jakrador Park Guanda leiba Sri Sri Mahabir Mandir ki akoibada lamtu sengdokre lamtu sengdokpa aduda hanagi pradhan P Rakeshwar Singh E Somor Singh BJP ki primary member M Hari Kumar na chingba miyoi ke ana saryake Hari Kumar na phongdokibada Jiribam Kendrada matik chaba miyoi ama thagachi haike Assam की स्वानीपुर डिस्ट्रिक्ट लेबा FMTNTI Biswanath Charyalida Farm Machinery Training Program yauna bagidamak ngasi nupi training kunga taret amadi staff ani yauna punna mioi kunga mapan agriculture ki director Louis ngasai nauna lam thakre RIMS की PMR डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर AK जोगी लमजिंग मखादा लेबाक असी लू नान बनुमित कमरी लेना डिपार्टमेंट असी की कॉम्प्लेक्स ता उचारा कैमरूम थाखरे मणिपुर फाइनेंस डिपार्टमेंट नमसिंदुना थमलिबा लिसिंगनी तरागा मरी की मणिपुर गैजेट नंबर 459 गवर्नमेंट अमसुंग लेबर डिपार्टमेंट चनहंद्रबदे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अमोट पसिंग लेबाक मियाम दा खंगलगनी हाइना मणिपुर लेबर यूनियन न फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा यूनियन की चेयरमैन ओइनाम प्रदीप कुमार ना लेबर अमन फंगलिबा नोमगी खुशुमन मतमगा चुनद्रे हाइबा पुमनमकना खंगनरबा वाफमनी गवर्नमेंट की एम्प्लॉय अमना ख्वाइदगी पिकना फंगलिबसी नोमदा लुपा 4 ने मसी तरे सुबह पे चनरबदी हेनगलगनी लिसिंग अनि तराग मरी की मणिपुर गैजेट नंबर 459 ना तरे सुबह पे की महut सिंधुना चननबा खोनबा यूनियन याबा ngamloi वेज एडवाइजरी बोर्ड अमा सेमलगा मतमगा चानबा खुशुमन चनहनगदबनी हाइके पुलिस सिंह से ऑर्गेनाइज तौर थोंग साबगी प्रिपरेशन मधुगी कनो से ट्रेनिंग पीबी है मॉडल मसा मयेनी सी स्माइ तौदौनी स्माइ सी थांगदौनी
मोगी हाईली स्किल वर्कर गुम खर पुरक याय मपान दगी अतई अतई दुदी अखोई सिदा लेबर से तौजब याब पोट नातने हंदक चरांगपाता लोकल एमएलए बॉयकॉट तौरे हाइबदु मियोय खरना तौबने चौखत थौरांगी थबक तौबदी सौगतली अदुबु बॉयकॉट तौबकी थवंगसी नुंगाइते हाइना चरांगपात पोलिंग स्टेशन तरुकना फोंदोखरे मणिपुर प्लेस क्लब पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा कमिटी सिगी सेक्रेटरी बिनाना फोंदोखिबदा डेमोक्रेसी चटप लेबाकनी अइना अपाम्बा मीदा भोट पीबदी अकाइबे लेते अदुबु खन्ना चैनबदी फत्ति हाइखि ऑर्गेनाइजेशन खुदिमंग मसना थिंगम थोके अकोइदी डेमोक्रेसी चटप लेबाकनी अदि अइ अपाम्बा भोट पीबदी याय अदु सुकुन खतन कोरपदा डिप्लोमेट तौरकना खुदी दमका सुनाम नोखना बिरपते अकोइ कांग्रेस कमिटी की महिला सिना सौगतली मोय खरपसो खरना बॉयकॉट तौबे यारोय तौबे लेते चरांगपाता सियारगथि Citizenship Amendment Bill lising ani tarakataruk North East Students Organization Nesona Tanayanda Funtokre Mamang Tagi Kuntrata Guwahati the Pangtokiba Executive Committee in Bifamna Amendment Bill si Yabang Amloy Haina Pongtok Naki Awang Pok Lamdamda Inner Line Permit Janangadabani Reason Asida Riba Miam Constitution King Aglo Pikadabani Citizenship Amendment Bill lising ani tarakataruk Pastor Wigimota Lamgirait amasung mahusagi pothok singi Federal Authority pinana demand tauke Hiram Sigmari Lenana Joint Committee on Citizenship Amendment Bill lisingani taragataruki Chairman Dr. Saitapal Singh da awang nompoki mahiroi singi apunbaluk asna memorandum amasu pisingre haina Nesogi General Secretary Sinam Prakash ki Cherol amana phongtorkli Hozik makataba pau pizedringi ki marak thana thabaki pau muk lobisi Hauzik thabaki pau luminasi SSB gi constable oina driver ko washerman barber safai wala amadi water carrier khara logadori driver singina masagi sahi kunma thoidi gi kun gatare phawgi manung da leiba yamdabada class 10 pass thoba heavy vehicle gi driving license pai ba mui sina darkhas tharpa yagni ko washerman barber safai wala amadi water carrier gi oina sahi tara nepal dagi Kolomdoi phawgi manung da leba class 10 pass torba miyoi singna darkhas tharpa yagni awang nongpok lamdam singi oina October tang ahum phawgi manung da darkhas tharpa yagni hari Directorate of Veterinary and Animal Husbandry gi LDC kun field assistant tara amadi divert tara hundoi logadori masagi sahi tara Nepal dagi kuntra Nepal phawgi manung da leba miyoi singna LDC amadi field assistant gi oina lagriba tang kunmapan phawgi manung da amadi Driver gi oina October gi tang 13 phawgi manungda darkhas pisalpa yagni hari IFCD gi tongan ba famga logadori masagi sahi tara Nepal dagi kuntra phawgi manungda leba miyoi singna October gi tang 5 phawgi manungda darkhas tharpa yagni hari PHED gi tongan ba fam chani kun logadori famgi matungina mai gi thak khenagni hari masagi sahi tara Nepal dagi kuntra Nepal phawgi manungda leba miyoi singna October tang kun phawgi manungda darkhas thakpa yagni hari SSB gi constable khara logadori masagi sahi tara Nepal dagi kuntret phawgi manungda leba miyoi singna October gi tang 3 phawgi manungda darkhas thakpa yagni hari Navodaya Vidyalaya Sangathan Recruitment Assistant Commissioner amadi Principal yauna punna tongan ba post lising ani supna humbudra ni thoi logadori masagi sahi kuntra manga dagi nepu manga phawgi manungda leba miyoi singna October gi tang kuntra mathoi phawgi manungda darkhas tharpa yagni hari BSF ki meritorious sport person oina nupa amasung nupi constable logadori tongan ba masana kya da state national natraga international ki thakta saruk yaruba singna ngasi dagi numit nepu manga ni gi manungda darkhas tharpa yagni hari Manipur Legislative Assembly ki tongan pham kya logadori sahi tara Nepal dagi kuntra manga phawgi manungda leba miyoi singna lakliba October tang 3 phawgi manungda darkhas tharpa yagni hari Staff Selection Commission na Delhi Police ki nupa amasung nupi constable khara logadori yamdrabada 10+2 pass towa masagi sahi tara Nepal dagi kumathoi phawgi manungda leba miyoi singna October ki tang 10 phawgi manungda darkhas tharpa yagni Parkya Center Imphal da oigni hari Mathaki Pausing asigi hen akupa morol Babu Pata leba job center dagi khangba yagni nasigiri tabaki pau matang steluzire makataba pau mu lognise
हौजिक मखा ताबा पावमु पिजरी थियाम कृष्णचंद्रदा राधेश सखी मना अमसुंग खेतमेम यामदा थंबाल देवी निंगसिंग साहित्य मना लिसिंग अनि तागतरु लेमरोल खोरजै कॉल इम्फाल न लांथोखरे जेएम कॉलेज कैंपस ता लेबा देव लिटरेचर ऑडिटोरियम दा पांगथोखिबा थोरमदुदा मणिपुर स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन के सोबिता लिटरेरी सोसाइटी की प्रेसिडेंट थोइजिंगजम तोम्बी लैकोल की प्रेसिडेंट नाहकपम अरुणासु सरुयाखी ngarang nungthil punga marom taba doida sekmaidaki kangpokpi amadi senapati area puba ISGB optical fiber tatpadagi nongyai matung pung taragani thoi fawba signal pibangam khire masigidamak subscriber singna waro bidana bakhangali livestream matumna iba kaidongai lakani mingthon ba ama ngasi manipur press club ta PDA gi chairman timangi babuna phongkhrai Manipur Literary Society Imphal na Sindan Pangthoki Bathor Maduda Society Asigi President Atopam Kholchandra Dhanamanjuri Community College ki Director Dr. Rejuddin Seksu Saryaki National Health Mission ki Makhada National Program for Control of Blindness Thobal na Lem na Ngawdong Khangdokpagi Camp Cataract Camp amangasi Nilong PhD da Pangthokrai Cam aduta mioi jamga marfu tare yeng bada mioi kunthaka mathoi ngawdong leibe thengnaki thasi ki tarukta makoi jenims ta lemna operation tawrkani hari Thobal district ki manung chana elang khangpokpi da sagali ba 132 by 33 kV power substation ge semgat sagat paki thabak ngasi chief minister ne yengsinkhrai khongchat aduda MLA E Dijamani MLA Keranjit Chuloinaki Power substation asigi semgat sagat pagi thabak khumang choksil dabada Chief Minister na asa vote khay thabak suriba sinmi masing hengat anduna athuba matamda loshna na ba Chief Minister na paktak pikhi Imphal East Umanglai Committee amasung Union of Social Upliftment Khurai na sinduna Umanglai harau bagi marirak suba nomagi eba seminar kam workshop ama lining thau ahanba laikol nung Khurai tingam mamlaikai da pangthokrai Haudopagi Thoramda Khurai Kendra ki MLA Dr. NG Bijoy, Union ki President Thaudam Rohini Kumar, Performing Arts Center ki President Laishram Tondon Susaryake. Seminar cum workshop session da Makon Mani Mongshabana, Moderator Oiduna Umanglai Harabugi Maramda Tongan ba resource person Singna Wanganke. Jiribam के बीजेपी की मेरे ओइगनी पानरिबा थोनाउजम रणबीर की भोट की कैंपेन हौखरे बराक सर्कल के जाकुराधोर पार्क ग्वांदले बसरी श्री महावीर मंदिर की अकोइबदा लमतु सेंगोक लबा मतुंग द मिखल की कैंपेन नदु हौखिबनी तुंगदा लेंगांग पोपी कम्युनिटी हॉल द मियाम की ओइबा मिफम अमसु पांथोकी हिरम कयादा सोथना लेरिबा केंद्र सिदा अवन बम पुरकनबा कांग्रेस बु माइथि पीनबा वारेप लौके Moirang Kendra ki BJP ki mirap oina chongthokani hairiba P Sarar ki workers sing na ngasidagi street corner campaign haukhre Kendra se ki Phubala Sunu Sipai Naran Sena Thamna Pokpi amade Ngangkhalawai ki mafam kayada Sararpur Saugatpa singna campaign tawke Bharatiya Yuva Morcha Moirang ki President KS Surchandra campaign asi numit 8 ni chupna Kendra si sinba thungna chathagani Hawag ibe ihawasida Kendra asigi naharol kayanasu awon ba Kendra ama ohenna bamsung Anoba Manipur amagidama punna changsin minarasi haike अखोना लाइफ हिहोसिना अखोना खंगी मदुदी अखोय मोराक बजारदि सोइदना अखोना अवुन वा मचे पुरक्तनि हाबसि मयाम ले हौरि हिहोसिना अखोय खंजरे अखोयना उजरे अदुगो लोइना आइना मणिपुर लेरिबा नहारसिंग आइना अपील तौजरी मदुदी अखोय अवुन वा म पुरक्पसिदा अखोय लमदम मोरांगी अखोय नहारसिंगना सु असिगुंबा सिंबिदुना लोइना अवुन पुरक्तबगि नमुता अखोय पुनम होमिनसि हाइना मयाम अपील तौजरी All Manipur SSB Volunteers Welfare Association Manipur की मंगा सुबह General Body मिफम संगीनाटक हॉल नंबोल बाजार दा पांगथोखरे मिफम अदुदा एसोसिएशन की मेंबर M Indra एग्जीक्यूटिव मेंबर W आशा मदे जनरल सेक्रेटरी N देवेंसु सरग्याके N देवेना SSB की volunteers सिंह हौजिक कानब अमत पीपीदबसी यानिंगदे इंडिया पुंबद चथबगुम मणिपुर किसु volunteer लिसिंग मग चानिपान सरग्यातुना मिफम असि पांगथोकने Volunteer Association की वाफम ताबीदब तारबदी दिल्ली दे चतुर खोंजंग संगसंगनी है की ताज की ताम पर लम्बी कुंडा तेज पूजा कोई होशे होशे धरना चना बेदा मक्ता कोई तो जब मीटिंग नहीं मखाता ने आखोई मधु ऑल इंडिया की खुतांग द दिल्ली दे जंतर मंदिर दा अमुक खाना को कोई धरना भोंग चथे जगने ऑल इंडिया की खुतांग स्टेट त्रंग आगी व
थादौ बैप्टिस्ट एसोसिएशन इंडिया के अनिशुबा मिशन कंसल्टेशन थौरम ngasi सदर हिल्स की कैचल मानबीदा लोशनख्रे लोशनबगे थौरमदा कांगपोक्पी केंद्र की एमएलए नेमचा किग्यान टीबीए इंडिया की प्रेसिडेंट पाउजागिन टीबीए मिशन की सेक्रेटरी एफए हाउपुसु सरुयाके कैथल मानबी बैप्टिस्ट चर्च ना युम्बु ओइदना पांगथोखिबा मिफम अदुदा आसाम अमसुंग म्यांमार यावना मणिपुर की मपान अमसुंग मनुंगदगी टीबीए की मेंबर सिंगना सरुयाके एमएलए नेमचा किग्याना टीबीए की मिशन डायरी अमसु रिलीज तौके थादौ बैप्टिस्ट इंडिया ना चोक्थब नाइदना थादौ चर्च सिंगबु पुनसिननबा होनरिबा अमसुंग थादौ ट्राइब सिंग पुनसिनदुना प्लेटफॉर्म अमा सेमननबा होनरिबबु एमएलए नेमचा किग्याना पुनिंग थवथि Claims and Refutation Compilation on Inner Line Permit System Lairikta Maitai Singna Schedule Tribe की डिमांड तौरीबसी इंडियन इंटेलिजेंस अमसुंग मिलिटरी ना इंसिनबनी हाइना पेज चनी कुनगमंगा द यावखिबदु लाइरिक अदुकी एडिटोरियल की माइकेदगी असोइबनी हाइबे याजबगा लोइनाना वाई परेंगसना मरम ओरगा नुंगाई खिदबा मिपुंग खुदिंग द लानख्रे हाइना फोंदोरक्ली लाइरिक अदुकी एडिटर ओइखिबा होमेन थांगजम सुखदेव शर्मा हंजबम अमसुंग अहन थेम कोइरेंगना पुन्ना थोरकपा चेरोल अमना लाइरिक असिदा यावरिबा अरानबसी चुंथोकननबगिदमक हाना लाइरिक असिबु लौखिबा खुदिंगसु पाउचेगी खुथांगदा हंबिरकनबा हाइजख्रे लाइरिक असना लनाय मियोय नत्रगा मियोय कांगुप अमतबु लाना उहनगु हाइबकी वखलो लेते अदुमपु लाइरिक असदा यावबो वाफमना कनागुंबकी वखल पुंगनी नुंगाइतनबगी मरम ओहेलबदे मदुगिदमक्तसु नुंगाइतबा फोंदोकचरी हाइरि एकेडमिक काउंसिल की मिफम अहुमलक फमलब फाउबा एमएसी दा मिंग चंबगी वाफम असि वारोइसिन अमा पुरकपा ngamdriba मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हौजिक ओरिबा फिबम एमयू टीचर्स एसोसिएशन हकचिन लवी हाइरि यूनिवर्सिटी असिगी इंटरेस्ट येंगलका अथुबा मतमदा सोल्यूशन अमा पुरकनबा स्टेक होल्डर खुदिमक ताथोक तासिन तौनदुना थबक तौबिनबा मुताना अपील तौरि हौजिक सानबगी पावमुक लौबिरसे ngasi sanabgi pauda hanak bhutan da pangthokiba Asian bodybuilding championship da kg humbutra ki kanglupta silver medal lawrkiba ifam wasmir amasung coach el boinau opgi thorum ama bright star union kairau menjor inkol da pangthokre sanare amasung coach da kudol pot pitne kai kumna putki Dr. T. Au Memorial Football Tournament ta sarug yarunna bage trial kam coaching ki damak sanaroi kungamanga amfana khangatkre खंगलबा सानरे सिंह टीम कोच रतन कुमार दा थासी की मरी के अयुक्त रिपोर्ट तौरन बखंगले यूपी दा अक्टोबर 19 की पांगथोकदौरिबा हुंफुगा माथोय सुबा कैन फ्री स्टाइल ग्रेको रोमन स्टाइल अमसुंग तरमापल सुबा फीमेल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप दा सरुग यारुनबा ट्रायल सिलेक्शन मा थासी की मंगा के अयुक्त ट्रायल सिलेक्शन अदु कुमन लंपाक्ता लेबा एसएजी हॉल दा पांगथोकनी हाइरे सरुग यानिंगबा सानरे सिंह एसोसिएशन की सेक्रेटरी दा रिपोर्ट तौरन बखंगले नवेंबर कुनगमरी दगी कुनगतरे फाउबा खुमलंपाक्ता पांगथोकदौरिबा संगाई फेस्टिवल किक बॉक्सिंग के वांदा सरुयानबगिदमक सानरोय अमसुंग ऑफिशियल तराग तरेट की मिंग किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ मणिपुर न लाउथोक्रे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बिष्णुपुर न सिंधुना मिनी स्टेडियम बिष्णुपुर दा टीम कुन्ना ग्रुप मरी थोकना 8 पिशक मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakib ahanba match ta UKCCL na LYVO goal Anishnoda second division ye sanakib ahanba match ta 11 star kwakta charang patna Krisha team B Bisnupur bu goal Mari Shinoda Michael PK Imphal East District Football Association Sinduna KC Ground Khundak Bamde Chathariba Maharaj Kumar Ghanindrajit Memorial Super Division Football Tournament ke ngasi sanakib ahanba match ta Rao Laidik Engbam Lekaina Paya Kairangbo goal ahum Shinoda Michael Piduna Super Division Football League ke champion oikre Hoji sanabagi makhataba pau boya ning thawjamdagi maklobisi ngasigi sanabagi makhataba pauda State League Football Taramatisuba Manipur State League ngasi sanakiba match ta draw kwa kaithel amadi FC Jalen Sadar Hills mai pakre
ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल की मपाल कांगीबुंगदा खुमुकचम इंगोसा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ने स्पॉन्सर तौदुना हौखिबा अगस्त थागी तांग कुनमरी दगी स्टेट असिगी मसक नारबा टीम तारा निथोइना सरुक यादुना चथरिबा चाही असिगी तारा माथुइसुबा मणिपुर स्टेट लीग की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता ट्राउक्वा कैथेलना सगोबल यूनाइटेड बु गोल 3 सिनोदा माइथिबा पिखिबनी ट्राउक्वा कैथेलगी माइपापगी गोल सिंगदु एसएस मैराबा एल सनाटोम्बा अमदी टीएस बडोनाना मैच की 18 सुबा 19 सुबा अमदी 34 सुबा मिनिट चंदुना मैच असी माइपाखी मैच असिदा ट्राउक्वा कैथेलगी सानरोय एल लमयानबा अमदी एल अमिता सेंटर रेफरीना अनस्पोर्टिंग बिहेवियर गिदमक येलो कार्ड उठकी लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा एफसी जालेन सदर हिल्सना एसएसयू सिंगजमैबु गोल 2 अमदा माइथिबा पिख्रे एफसी जालेन सदर हिल्स की माइपापुगी गोल 2 दु पौलेलान खोंगसाय अमदी लमगौलेनना मैच की 39 सुबा अमदी 34 सुबा मिनिट चंदुना मैच असी माइपाखिबनी माइथि औरबा एसएसयू सिंगजमैगी अमतंगारबा गोल अदु एमडी शहीदुर रहमानना मैच की 40 सुबा मिनिट चनखी मैच असिदा एफसी जालेन सदर हिल्स की सानरोय ललेन मांग सिटलहौ हेनरी गांगटी अमदी एसएसयू सिंगजमैगी सानरोय ओ अजोयदा सेंटर रेफरीना अनस्पोर्टिंग बिहेवियर गिदमक येलो कार्ड उठकी सथरिबा लीग असिगी हयेंग नुंथिल पुंग अमा ताबदा अहानबा मैच ओइना निसा थांगमैबन अमदी ट्रुपु नंबोलगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग 3 ताबदा नेरोका फुटबॉल क्लब संगाखम अमदी यंग फिजिक यूनियन ललामुंगा सानगनी टेबल टेनिस 53 सुबह इंटर क्लब अमदी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेन सिंगल्स की टाइटल एजी की टीएस धर्मेंद्रना लौख्रे मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की मियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल वेस्ट न सिंधुना डेम कॉलेज कैंपस लेबा इंडोर स्टेडियम दा ममांग थागी तांग 19 दगी टेनिस सानरोय चामन सरुक यादुना चथरखिबा 53 सुबह इंटर क्लब अमदी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप ngasi लोइसिनख्रे लोइसनबगी थोरमदा बबिना हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर टीएस डब्ल्यू मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट आइस देवशेखर शर्मा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल वेस्ट की प्रेसिडेंट ए के बिजोयना थौरम मपुसिंग ओइखी पांथोखिबा चैंपियनशिप असिगी मेन सिंगल्स की ngasi सानखिबा अरोइबा मैचता एजी की टीएस धर्मेंद्रना इम्फाल वेस्ट की के रोहितपु गेम 3-3 दा माइथिबा पिदुना मेन सिंगल्स की टाइटल लौखिबनी वुमेन सिंगल्स की अरोइबा मैच की सानखिबदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की थाजा मानबिना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एन अनाबु गेम 3-3 दा माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइख्रे सब जूनियर गर्ल्स की सिंगल्स की अरोइबा मैचता थौबाल की आइस सेनरिटाना इम्फाल ईस्ट की बिनीता टीएसपु गेम 3 सिनोदा अमदी सब जूनियर बॉयज सिंगल्स की अरोइबा मैचता इम्फाल वेस्ट की आइस हाइथोइबना इम्फाल ईस्ट की थॉमसपु गेम 3-2 दा माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइख्रे जूनियर गर्ल्स की सिंगल्स की अरोइबा मैच की सानखिबदा इम्फाल वेस्ट की मोनालिसाना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की टीएस मोनिकाबु गेम 3-2 दा अमदी जूनियर बॉयज की सिंगल्स की अरोइबा मैचता इम्फाल वेस्ट की के रोहितना इम्फाल वेस्ट की आरके डेनियलबु गेम 3-2 दा माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइख्रे यूथ गर्ल्स की सिंगल्स की अरोइबा मैच की सानखिबदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की आइस सेनेरिटाना इम्फाल वेस्ट की एम बिंदियाबु गेम 3-2 दा अमदी कैटेगरी असिगी नुपा मसा की सिंगल्स की अरोइबा मैचता इम्फाल वेस्ट की के रोहितना थौबाल की डब्ल्यू लंथोइबबु गेम 3-1 दा माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइख्रे कैडेट गर्ल्स की सिंगल्स की अरोइबा मैच की सानखिबदा इम्फाल ईस्ट की वाई लखीपियारीना डिस्ट्रिक्ट असिगी आइस लियाबु गेम 3-2 दा अमदी कैटेगरी असिगी नुपा मसा की सिंगल्स की अरोइबा मैच की सानखिबदा इम्फाल ईस्ट की आरके नरमन्ना डिस्ट्रिक्ट असिगी रेनल्डोबु गेम 3-0 दा माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइख्रे मालोम फुटबॉल इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना YWC ग्राउंड मालोमदा ममांग थागी तांग 19 की टीम 13 ग्रुप 2 थोंना खाइदोक्तुना चथरिबा थर्ड डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता सिको लोरेम्बम लेकाइना USC कोडोंग पोपीबु गोल 3-2 दा माइथिबा पिख्रे
Sikho Lorembam Lekai ki mai papagi goal singadu en Manglemna match ki kunmanga suba nipu suba madi nipu tare suba minita goal ahum sanki El Milanna match ki ani suba madi kulumdoi suba minita goal ani o Gainesorna match ki taramari suba goal ama chanduna match asi mai paki mai thikiba USC Kodong Popi goal ani edu en Somananda amadi ke thotoibana match ki tara suba madi yankai mari suba minita sankibani ani suba match ki sanakibada TDC Mayang Langjingna Sun Club Mongchangai bu goal ani sinoda maitiba pikre TDC Mayang Langjinggi mai papugi goal ani du o Ben Johnson amadi ti lamyan bana match ki mari suba amadi kuntre suba minita sanki ahum suba match ki sanakibada SDC Samuro amadi BBA Mayang Imphal goal amata sanadana draw satkre League asigi mari suba match ki sanakibada IWSC Khumbongna SYPA Sekmaibu goal manga sinoda maitiba pikhi IWSC Khumbongi mai papagi goal singatu ke B Kishorna match ki taranipal suba nipumapal suba madi humpumatoi suba minita goal ahum sanki atopa goal ani aduna TS Kiran amadi M Nanauna match ki kunmapal suba madi kuntramapal suba minita sankibani Sataribal League asigi mathangi match thas ki tang mari gi nungthilpung amata bada ahanba match oina Juvenile Terra amadi Siko Lorembam Lekai ga sanagani ani suba match nungthilpung ani makai tabada MYC Maharabi amadi Sun Club Mongchangai ga sanagani Tennis kunmangana saruk yaduna ngasidagi The Art of Short Play haiba themda nimit kuntrani gi oiba training program ama Kwakaitel mai koibida leiba yaipa sanglenda haukhre pakhangba huyel lalon sindam sang Kwakaitel mai koibina sinduna pangthokadoriba training program asigi haudokbagi thoramda State Councillor cum Executive Member BJP gi Sungkham Bijoy Bahula sigi President Kangjam Mahendra Manipur College gi Professor Larenjam Gajendro National Charitable Hospital Moirangi Vice President Konjengbam Jitena Thauram Mapusing Oiki Thauram asiga mari lenana training asida saruk yagadoriba trainer singna Manipur gi nat ki oiba thangta miamda utkhi saruk yakiba State Councillor cum Executive Member BJP gi Sungkham Bijoy na phongthokibada Manipur gi nat ki oiba masana ama oiriba thangta manghandanabagi pandamda pakhangba huyel lalon sindam sang Kwakaitel mayai koibina pangthokliba training asi afaba khongthang amani saruk yariba training sina pangthokadoriba nimit kuntrani gi oiba training program asida thawai hakchang yauna saruk yaduna mangki gadoraba Manipur gi thangta gi kanglungsing yokhanaba honaminasi haiki Hozilo islak pada ngasno mugi oi ba inga saki paung pijeri ICAR Lampel Patagi Pangba Paugi Matung ina ngasigi khwaidagi sakhiba degree Celsius 39.8 khwaidagi ingba degree Celsius 19.8 Nungshita yawba ising manilgi sang ayukta sada 48 nungthilda sada 35 oiki ngasigi nong sukhide Maroba pau amuka na pidare Imphal Jiri lambi gari chatta yanaba semdriba phawba driver singna steering paitabagi thirep lore haina TDC na lauthokrai Jamaga diputare suba Mahatma Gandhi ki mapokuma numit thoram ngasi Manipur ki mapok kaya da pangthoknakrai amade ban blocker nataba atopa khongjang thiminasi haiba kholawda miyamgi khongjak kaloina nami pham pangthokrai ISTV na pizza pau matang talujare ning tabiri basingbo amuka na